Hadin bela pelong ya kaya revival healing festival hanaglan dangsian menta kasawan sahamik kriya kanlong hak apunyo trik hadu lai putrik klangkot aja punriu ka kit kipa som mikraya kan priang ni kan mikraya revival healing festival aja punriu kapanlong ha Bhoirymbong ribo district hakitek isngi unulang bakit kipa som mikraya ba crossing marbanyang lapentip ba hakani ke festival kajimpen ko on one apostle Ankit ba kurim jang ugun nawagi wipan community bagi pau hajar ngot kipai ba kinwan ban ma ya kubol ba kajiput ko naw noi ra ba pau nam apostle Ankit ba kiwei jingmu ke jongi ya kene Midraya Revival Healing Festival 2026 kabanlong ha kene jaka relatif kumka din Jabini Ground National Highway 34 or 30 ko persya ya kene Kurkalang Ground dan Bhoirymbong Midraya te ni sumu yo blay ba play kala kanti hadin ya kaniga jingsang ko balong hanaglan how me unai December akaba u sekri jong trai apostle Ankit Sajwan ilok jong iru jo pastor Monica Sajwan bat ke team bat kiwe sekri jong trai pelong ni kaniga jingsang apo Dimapur bat kolom syaka eke kaba play bateri borba tu berjaka bat ke kaba mi nakatu ka jingsang kolom ba play kunki ha ngi shakli jong try ba next nani kaba boat kani ka revival healing festival kande han ki chala me laya ka jongi te ngi sumu yo play wala kalau akapor kaba linkot bah ban pelong ni jesen ni punbet tinggal punbet ba wan kan dengan jingseng kan wan memelaya han badu ka arpunyo trik Januari adu ka laipu trik menta arjar arpunri balimba kenika press conference bahwa nakalian ke jongpi bahkan yarap lam yang ban pensolang si brir limba kenika jingpen mi kubor ke jongpi te bani ngai scam problem da kerku da ni ke jingseng bani community ba shibon ba kibri ken wan ada jingseng ka dimapur ka po sedang berpengkre jingseng ni community ko ba lai po sopo ja kibri ken wan en rai ka jingle apla ka jo play wan lam kibri keleng Jaka omtak na po Dimapur dan di Kuwait district dengan Nagaland dan Northeast pada keleng di Jaka ba kibri po di kilak bat hakamit ke bakhadlo ke jumpoi dan paiba kalau hadlo ma arlak tam kibri bagi bawan di batrang ban yo ya so ke tin ke jom play ba kunjuru ban yo ke jingduai ti kani ke jingduai ke jongiru ba kani ke jeseng bo play la plila kani ketika jingelam ke jong play ba pelong ya kani jingseng kini kisni bat bangi community ru problem malam sibun di priu na kani ke jela ke jongi na ke jaka per ba kumjuru na kani ki wei bat ki jela joka noti sindia ba ki wei ru stam ru kala wan yelam ya ka ba ke shakri jong trai ini ba pelong ke jingduai ba problem na kamba aka jeseng ulada ba di Mapur ni isibun ki jingle apla ki jomo blai bagi briu ki ma ki jingkerku ba kumjuru usibon ba ki kama ikam pla ki ba blai le ba ma ki jingpen kya ba kunta ter tikani kalong ka jingpen mana ki jongi na kalian jong gatekeeper team Meghalaya chapter ke bangi ya don benta na ka benta ban priang ni ki jingseng ba pelong ni ki jingseng masuk ya kapan ngintun baik jadi saya bakat kan tang hapo shibana mo bad ne ketika kaba ublay kurang kami ushakri jong trai hapo nagalan tu je saya ba kadang je jingkit tu ho ba kaba boot je saya ne kami galaya ba mangi hanni ro katu kan ne ngot ki ba nge kendo nge sodai ya ban pediang ne kan baru ni next time mau beli nak kamba bagi community sebut bagi beli kenwan baru bagian baruan mat di zikir group
Pangida so sekadaya kajopi kalian kongres. Ai kalian jadi ke tidak kam baru terjadi baik sekarang but na kalian juga district administration lain lalu bagi phone kiru lalu bagi teriki kapten indisi abilas ilalong iba keluar haban ya but penyanyi ketika festival jumi ke kumpulan teriki ketika positif dan tasi kan senang tu kamu juga pada sorka bagi district administration.